Nih, langsung aja guys makan. Nih, kita coba dulu mie nya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, pedas guys. Enak guys. Kita coba baksonya. Kita potong aja guys. Kalau dipotong sayang guys. Nih, kita langsung aja makan. Nih gimana anjir makannya? Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Kita potong-potong aja lah. Tuh guys. Ini dalamnya guys. Kayak lemak gitu guys. Lemak sapi ya. Wah, kita cocok guys pakai cai. Pakai air. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini keduk dulu dalamnya. Wah, susah guys. Rasanya keras guys. Tuh. Kayak belat sebelah guys. Lihat guys, baksonya. Nih guys. Lemaknya guys. Ini lemak. Ih. Wah. Anjay. Mantap guys. Wah, ini keras banget guys.
kenyang guys. Mana satu aja udah kenyang ya. Wah. Nah, bakso terakhir guys. Bakso terakhir. Emang ada 2 bakso ya. Guys. Wah. Kita banjur guys. Aduh. Suara bom. Gitu. Guys. Kita bongkar lagi guys. Wah, lihat guys. Kenyang guys. Oke guys.